Kitabu cha Maira mlango wa 112 mstari wa kwanza hadi wa 10. Mlikeni Bwana bahamutwa mwagohaye Bwana afahirwaye jumu ni malagizo ga kwakwe anayemandakala na nguvu kahizatsi kijazi chatu harumwengu kindahaswa nyumbani mwakwe mndakala na mali na utajiri na hachia kwakwe ndadumu kare na kare hata kizani kidza mlangazani kumng'azira mtu murumwengu iye ana neema mbazi na hachi madzoga ndamdzirira iye ariye ana mbazi na anakopesha ahendaye mautuge kwa kuhumira hachi mana mwenye hachi kandatukuka hata vichache andakumbukirwa kare na kare kagoha habari mbii moyo we uimara na anamkuluhira Bwana moyo we uimara na kandagoha mwishoni andaona madu ya kwakwe manashindwa anamboza na moyo mwenga kwa pakia hachia kwakwe inadumu kare na kare ana nguvu na heshima athiriri manaona gaga na kutsukirwa manafuna meno na manangamika kuluhiro ra mthiriri rindangamika.